Pitnan at yuninal Dios tol yelchas salohin Into hulal komam Dios sangkal bay ayat Pitnan yet kusil takapal Pitnan kal yet kwalil Te poro balo tatol chach pitnan at yuninal Dios tek ang kalchot apan iwala kang komam Dios alwat kane pay Nok nagyulgibang inalti Yushi wilyataki Pitnan yin kampulang sin Bay akoloman Pitnan at yuninal Dios Yu Dios chach koloni Chach ketzlay beyu Cristo kalach tay neni Otak mitol chach kanyalan Yet chiwil chach chiwil Alwat kane pay Diosin Opok chameto Yuninal Dios tol yelchas salohin Yinto holal komam Dios sangkal bay ayat Pitnan yet kusil tak akal Pitnan kal yet kwalil te poro balo tatol chach pitni Inge achustah achuana ay kunse tiet al choche hinkulo hual ayach ek tinani paite ana ay tal chach chon ela baitalanan akong visualizar charnaun ashkati Yuhwal Dios ay komam Dios wach ingul. Yel wach ak ul ahachitolanan con eloni yuhwal Dios ay komam Dios. Pero am chiyal elam no ketol mano haitse tietal yiba na vida. Am chiyal elam no ketol am huno se tietal hay banak inal. O hayo ko. Pero yel sakal wach tatol ayet wach ak ul. Chasay komam Dios. Yet wach ay wal yipati. Kas ohasayon cham yet cuando hochen iskol wal cham ayul ko tiempo al yet wash ko kul Dios yo cham ko ago servilal Dios yo cham ko ailal Dios yo cham tol chal wat kane pai ita tol chon juntu o salo chameto kawal wat o yap cham o sayutu ay momento pa tal tol ay esti o hapas necesitar komam Dios o kol wapas o cham Ok pastanan jam. Ok chipas ahuan jam. Ok ya pas chamatek anil. Ok ya on chamak salo kulal kalahun kulal. Achustak achuana. Pal tatatot tol chach elik ay komam Dios. Ay wala tiempo. Wach wala kul. Ok tak ay himno che apit ay komam Dios. Ay wala iminario. Ay wala coro inspiradores, ¿verdad? Ay coro inspirador. Ay wala celebremos. Ay wal himno tol octagina naval. Ay wal coros octagina naval. Ni siquiera chal pasjuno huachane ay komam sin pitalil. Ashka watol kam juno sete dal chinacha alon pay cham. Yin ay lalil satak cham bin pitalil. Palta atinani elo hapshayich.
Sail teja iminario tu. Sail teja a coro inspirador tu. Tai coro tu ay kinanabal pitne. Achmustan kachwana. Ay junta al marcial cham Santiago. Ay creyente jun el tiempo al. Siempre chihil jun san texto tipalta. Amo hauchi ispa hilo ni porque jun juntak el ay kalnapale ipsebal chiyak ayon. Santiago capítulo 5 verso 13. Echar jun texto de choche hinkul chihil y et jun cholanilti. Ay jun kanesi. Ashkati. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta. Ashka waltolacham Santiago. Chi abne okcham solo no pulan anima. Kashkal hokta hieto que acham Santiago tolmas iblito cham creyente. Falta torsakal chiha imaginar ashkati. Ashka waltolacham Santiago tú. Ahí cham solo no pulan anima. 10 personas. Por ejemplo. 20 personas. 50 más 100 y cachilla ochamun jale balba y jun 100. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Chinkale ayer shicham. Ay mi juno que sol di kawal tol pits y yokinis pisan y han kamra chihei uchiyabe. Lanan lahwi ay chiyabe. Ay mi makam. Abi. Asha get chiha benzate del marcial chamtu. Tashi animatu. Shutra tai juno 100 personas paital marcial cham. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ay mi juno el sol tú. Ya es ay tinani. Talakusan shi juno. Ay inti ya in ay. Kawal ya chiwabe. Lana ni lahwi ay chiwabe. Y chial juno sa. Kai kapasin tu kamra chitecha wu. Y chial juno sa. Kai incapas tu. Tagan mansa o jincolcha sol. Pero se tal más al dial champaye. Haga oración. Chahalanexin. ¿Abi? Mansiok tel bajejeba. Taya es aisin was tai wal setel pizza no kine pizza sin mejor. Hismita batse ta wal chute y was kan askatuka ma. Haga oración. Ahí en verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Talakusan ayas lanan kin elon tinani. Chela chin pitni chin saloji. Claro que ya mi takachi awas ayet jun hermano tu chipitni chin saloji awal ain kawal ya sakal yapni ok setia talinin pisan kawal ya sakal hayuk setia talinin nabal yin pain holom kamro chitecha buchi babe. Eso es lo que Marcial cham Santiago. Ay mi junok sol lanan con eyilon ti. Ches ilja ir un tiempo kawal tol ya, kawal tol cuesta, kawal tol kamsa, salokula el ibokyu, as kawal tol pizzas y apnina pisan, ay mi juno ese sueldo. Ya me takachi, ay intonita kachi, haga oración. Chahlansin, abi. Talakusan amto junelok más chali pashu situación chamina vida tú. Chi, tonyoki pizzas y tonyoki kamra chitecha, pero talakusan amto junelok más chali yo. Entonces, haga oración. Chalan bay comam Dios. Ahora viene lo siguiente. ¿Está alguno alegre? Hay jun shakaiti. Chimel sokwalo junesha. Shutrata acham. Santiago tichi. Ale chambay juno 100 personas. Pulan, 100 personas baitula. Ay me sol tichi tzaloji. Shinta jeja o negar es bendición comando se que sí. Tahuachakul, takama yailal, takama problema, takam te da ni shinda kachi, chinkusi shinda kachi, shinda shie pusiento. Tú ya me da shi, ay te chinsalohi shihun, kai kapasitu, y chircha vente chipekulin bajunoxa, watch inkul, watch kulis wet watch kulin familia, y llega el tiempo, hinsalokulay kamiyata hilal, se troquinchi y chinkusi mientras kam se da el chinkuste. Entonces te shicham. Ay inti chinsalo kafasho shihunsa. Bueno, se tiene más ay chinsalo tú. O que ya sin shiashkatila. Mismo verso 13 tishi. Cante alabanzas. Agualshin. Entonces, hermanos, hay 8 comandos, siempre cambio 8 comandos. Yusan acham apóstol Santiago ti acham Santiago ti mero walita no shucha misnabal para que chicale cham.
man yuk ta hep se tiedal ohyal cham talak usha inis na baleb ay mi hunok maxel chi ilcha hin ya ta hilal kaiti hicham talak usha ay chi alon askati wala tol ya in askatu acha hunok in tumin abi askatu hi ante la yoh askatu ale apoyo ayin talak usha ay hunok si aloni ayin ti ayin ay si mi hunok palta si cham chalan sin ta tol tu si ulay abi chalan sin ay mi hunok sa maxel yet mas kaleni ay mi maxel chitzalo esolti y china mayoría anima chitzalo hi yinta jeptol chikusi mayoría anima watch ay yinta jeptol chichale ay to seta kabal cuesta yili ya mi tay hunok maxel chi alon askati setwal yetal wala ketol yo wet setwal yushan wala tol yo wet mejor chi wala ayinti wat wet ayinti chinsalo hi ikas marcialon cham apóstol ti cham Santiago ti bueno tatol watch ekul taches salohi entonces itnanexin ale watch kane by Dios palta ayit marciabe ne aska tu awal chuti naon wali tai hunok marchel chi abni ni snap al casialoni entonces ta chichek le pito hun santi mejor wala ayinti yain ay kinchigo habi ay wal bay kay tu chikhut ko bayo animail ta chi habo ko se tidal chi ale ayon ta atinani chi ok kalebal ayon pulan to hunok pulan anima kasiyalon chi ok kalebal ayon cha benitza tidal chi alay bay chi ilya solisiata hilaltu watch ekul con chi bay ti ay ko ya ilal chi pulan bay tu iñe chahlanej asa ko kalebal hunok sa pulan asa ay tiche salo mi ay mi bakalo arka tu pero ta ha chon salo hita con chi con chaklay ta pitnok mejor hala que tol yaon ay pero junto la nan ya o negar es bendición comandos arroba chiuna hok mayal wal yala tol ya ay we ya kal kabe chimicha yu ya ila yu wal kul comandos y usted al chial chigante giban así que tawacha kul al Dios al bay comandos tawacha kul pitnan bay comandos tawacha kul al wachane bay comandos sin pitalil se te dal tol cha sentir hasta calba pisan de manera que Dios os salo capaz usted te dal chal bay cham ita ya ay sin puede que magia pini yu haya ilal palta chahlan. Hermanos, muchas veces hay un ti apasit yaon hay tu chico kambal hun ilia tuyin pretextual chihaloni mat ayuh wal hunin ya ilal tisan kamchi hen hay culto. Hermano, hay walin in compromiso hay templo palta mano hinto culto yuhtol ya in ay asayet buat pasiskul toka tapasito kulto toka jiten niya ilal ay bayuto ay maksay kaitu ayo kinis nabal toka jiten yinisya ilal tu ye chito kulto tu yet kam chito kulto tu ay bayuto sang kamal chibe hay solis ya ilal yuko mam Dios ay bayuto sa asa hun ya ilal tu chi akla ya servil yuko mam Dios porque isa kam chi oji chito hin ay ilal kam chi oji chi yal wat kane pacham Sanyuk tu chialas kati hermano cuesta tahual weja bien obra cuesta tahual impitni cuesta tahual ni culto tu palta okan es culto tahual chekul ay tikawal ya na an micha chivabe ya asa chiap en comandos aska tu bueno está bien ta chioje sin a servir ya tagilal tu chi chumla na okipis ya tagilal y chiyante bai kampa chi anchahi pero como as kanon te hiban a chioche busta ka chiwana tahual chakul al wat kane bai komam Dios tawat akul pitnan ya tuwat asa parsietole hyper okuno giata gilal tuyina vida ay wal gipati alon bay komamos mamin kawal watch oktan en Dios awa yet watch inkul chinpitni wal ayach awal tinani yuhun ya ilal ti kawal kamchi he chinpitni chikusa inkul yutol kahani nipit ay makshel kay tu kan habash ka tu hermano kawal yop chiwabe kamchin apni kulto yu kahani hin kulto y ay bay tutun tol yelto ni kahani kulto shin awal sai sia ilal tusan ay wal gipis ti alon bay komam Dios chialo ni mamin oktak wali kunun tak el ay ilal kam ta chinkan kan chota no kol wahan weto ay bay tu abas komam sich ok pas kulin wal chan hapas tia to wal miman to wali we tanani ay yel isi palisiata hilal asakyo ana leke ko enat ana no ana wan bueno mejor estoy inculto sí porque Dios me almas colva yeto y ohta Dios tu tol yel si algún anima tu achbusta achwana tagwachak un junti Vietnam
Huno hapchan itucha chutata huno chano hap itucha pitne yulku. Pero yel shakalwa cha pite huno himno tinani, huno sa himno yekal, huno sa himno kabe, ojelonita tolk amset tietal ohachi ya edificar. Ohachi ya edificar. Porque un himno ti son espiritual kapashoj. Himno tilan ashka ko oración. Aye chico ha ban ko chon ay ha no chon chali chiha wal hion hip chiha wal hay go tsalo kulal chiha wal hion ko tekanil akalaka bas himno chi okanto hin ko pisan ek hab ek iskhane halin ko nabal de manera que ako nabal chi ya enfocar inicial il comam Dios y cash shaikan ko tsalo kulal yo shanyo to achwista pitnan shi alwat khane ay comam Dios shi ayo habhani ko seteta chikan kayina naval. Hermanos y hermanas. Itnanatyunin al Dios tol yel chastalohi into hulal komam Dios sangkal bay ayat pitnan yet kusil takapal pitnan kalyet kwalil te poro balo tatol chach pitni pitnan atyunin al Dios tekan kalchot apan iwalakan komam Dios alwat kane ay no nagyulgibang inalti yushi wilyatahi itnan yin kampulashin bay akoloman itnan atyunin al Dios yu Dios chachkoloni Chach kets lay